Meghalaya State Coordination Committee of the Coal Owners, Miners, Exports, Transporters and Dealers Forum MSCCCOETDF Kalarai ban pelong da kijingalang pajba hakaleng kijaka ban penbor ya sarkar jela bakan pendamno mardor ya ka Standard Operating Procedure SOP bakan no BI ha ka ban ai license lane ka mining lease ya udewyong hapo ka jela ya ka negarai la shim hadien ba ka sarkar jela kam shim lala banle AA ya ka nega kam wat hadien ka jingai ti ya ka dor kha saw mentirang ba ka jela konat ke sama min ha ka singi ba naitung ang udkhot ka forum uba regional shila haba kren bat kinong thokubor hanne ka singi ba la pentib ba ka forum kan pelong ya bon ki jingalang pajba ha keleng ki district badon kerhai udowyong apo ka jela ban pesngau thu ya ki pajba halor ka SOP bala penmi da ka sarkar Meghalaya ka ba san tarik leber ahjar phoi ka ba mar persya ya ka Mining and Minerals Development and Regulation Act 1957 pat kane ka ju ka jing penbna SOP ka dei ka ba la pentri kam na ka jela Meghalaya shaba na kinong rem jong ka ain naliang sunga nga kwa ban introduce nagartengu ba regional sila bat ngadeu wene dapat ba pura jongga forum the state coordination of coal miners and dealers transporter associations kabayalam kamadau chairman ba dan burom jongi uba soni kriam ta hagani ko por ke ek ba penlong ini ba banaya ke press conference kadau concern kadai ba naliang ke forum nila raise up ye issue kajing dai bat ka scientific coal mining in the state of Meghalaya but kibun ki research kilat klinti niwat namta ban wat ye klinti ban pentri kamno ye da scientific coal mining in the state of Meghalaya kumju ye itu ki pajbaro ki badan jaka ka bahapok ka cispa hectares kumba la paskai daga sarkar jela ba ka jaka namta ban apply ye ka prospecting license lane mining lease kamla banduna si inch ro ye ka cispa hectares tegane galate kalakum yo pajba ya barok kowe ke jela Meghalaya jungi kiba im kamai jakpo nega kam kiba kwa ban wan bi jakmat ban apply ke prospecting license lane ka mining lease tega nalian jonga lembaga jing persan jonga forum ngala persyang ban pha ka jing tho so honorable chief minister Sri Conrad K Sangma honorable minister in charge of mining and geology department haka ar tarik benai beniau ajarab sa kanega memorandum of bill bangapa so honorable chief minister pela mensin mengenai participate hane ni request ke government kabenkom ni request ban wenno ya ka sispa hectare wat ban review ya ka SOP manwat ye kita ki lat klinti lembagi legal expert lembagi environmental expert banduna ya ka area ka sispa hectare tiga baar ni dawa naga sarkar ba leraka sarkar kamla ban penduna ko sispa actors tiga sarkar kadai ban research lane ka sarkar kadai ban set yagi expert committee aga jingan dai ban le research ha Nagaland ha Assam kumno ki pentrai duyong lembaga artikel laispat ni phoi nomor ba ha ka jalan Nagaland lembaga artikel laispa ni poi ki pentrai mining but kane ka mining ka ba ki pentrai apa ka jalan Nagaland ki pentrai apa ka jaka ka ba hectares within 2 hectares of land they are doing mining operation in state of Nagaland balang santari te hanne ka SOP ka sarkar kala prospect apa ka pitch propulai ka ba ong ba an area for applying prospecting license or mining lease should not be less than 100 hectares. Ini ke 100 hectares ka learning convert into acres kadai more than 240 acres plus kadai ke area ka bahaya but keeping in mind that it is not possible to do coal mining in the state of Meghalaya with an area of
more than 100 hectares. Te kata kan ko gajing pisai jungi, but ka baar kadai gajing pisai jungi ba higi pajba ba ka forum kala sim ka senjam ban yad lenti syakmat. But ngila challenge ye kan ka SOP ro hakaha honorable high court jangka cela Meghalaya. Te ka hi ka main purpose jangka forum ban pisai pajba kadai ba lembaga research jangka forum apa kejingalam chairman barang ba jungi usun kriam pi ka ngadon ki aing ko bangi la research lembaga forum pi katkum ka aing juga sorkar pedeng ane ka sorkar India apa ka dia recognize pasan punyo ngadon hanya somewhere ya. Hanya ka apa ke dia recognize Pak San Penyo chapter 4 section 22D. Hanya ka ong ba minimum area for mining list should be for an area not more than should be for an area not less than 4 hectares. Lani apa ka hectares nila ban take up ya kita ki ban apply ya prospecting license nila ban putra ya ka mining. The kumno beyond which law, which provision the state government set and prescribing the minimum area of 100 hectares. Tegane way ba kalong ba sarkar ka kwa ban let jubor ya ka kamay ka jig jong pajba ka sarkar ka kwa ban kini jubor ya ka hok ka pot jong pajba. Daga ba ala tan ki kanne ka to hiba don jaka ba don na. Ba dia kanne kom dei tang ka forum ba tegap ya kini issue lada specialist ba la ai da ki sandli ki seng da ka belam kamad da ka HYC but kane ba la thok sai ba do weu na nangelam seng balang barang ba jungi uba Robin Jud Kharjarin uba nang sudah gele election MP ba contest election MP aga naga silang parliamentary council naga party UDP aga naga sama azar kasar te thagane ula ong sai ba uru ong ba kane ka sispa actors kadai ba sarkar Meghalaya ka penni ya kane ka SB kadai tang ban favor ya ki high level tang ya katne ka tumut kitre kane ka bli ka jing jong kadai ka jing jong president barang ba jangka HYC bat pula prescribe hangero ba kamdan satya ka tagaan ba pila ban ba pila ban bo ba sarkar kala ban bo ya ka cakap ka ba sispa actors kamdan satya ka tagaan kum ka ain juga MMDR akan recognize Pak San Penyo kadai it should not be less than 4 hectares kadai tanggal time